Rero reka twumve indirimbo yo kwibuka y'umuhanzi Nyanshoza Dieudonné. Muriweho n'abaturutse hirya no hino bakicwa, abakuvuka n'inshuti tubahoza ku mutima. Jenoside y'abadutwaye ntigasubire kongera kubaho ukundi. Iyo ndayirengeye ndangamiye murire, ndeba uruhererekane rw'imisozi myiza, ubwuzu nyirabwuzura ikiniga, nkibuka abacu tukiri kumwe nawo, 9 na kane tarahindura icyerekezo. Kera iwacu hogoga gituze, urukundo rwabaho rwazanaga abandi, ubusabane bw'abatuye bwakuzaga umubano, gutarama no kugabirana bidasiba. Jenoside itaraza ngo ikwambura abawe, nyamara ibyo byiza ntabwo byarakomeje, kuko 9 na kane yahinduye isura. Urwango rurabibwa umututsi arahigwa, izo nzirakarengane ziratangwatangwa, kwamburwa ubuzima bikorwa nk'umushinga. Murire wahuriweho n'abaturutse hirya no hino bakicwa, abakuvuka n'inshuti tubahoza ku mutima. Jenoside y'abadutwaye ntigasubire kongera kubaho ukundi. Reka twibuke imiryango migari y'abatutsi bari baguhungiyeho. Icyari segiteri nawe mu Rudashya twibukaho mu muryango w'Abamanuka, muri Gaseke na Kabuye twibukaho mu muryango w'Abahara, Abacyaba, Abaganzu n'Abasinga. Aho hose turabazirikana. Ku gasozi ka Karambi twibukaho mu muryango w'Abasoro, Abavara, Abenegitori, Abasinga no Kwatsimba Buranga. Aho hose tuzahora tubazirikana. Icyari segiteri Bicumbi twibukaho ku gasozi ka Bicumbi, Ntunga na Kimbazi. Aho twibukaho mu muryango w'Abatsobe, Ababanda n'Abasoro ba Nyagihanga, Abacyaba n'Abasinga b'Intunga, Abajenja, Abaka, Abagasa, Abenegahaya n'Ababa b'Ikimbazi. Tuzahora tubazirikana. Mu cyari segiteri Ubona twibukaho mu muryango w'Abahenda, Abakongori n'Abazigaba, Abasharangabo, Abaryinyonza n'Abakwene n'Abacyaba n'Abasekera. Aho hose turabibuka. Icyari segiteri Mabare twibukaho mu muryango w'Abajiji nabo mu muryango w'Abanyengashu. Aho hose turabibuka. Ku gasozi ka Mwurire twibukaho mu muryango w'Abasizi n'umuryango w'Abega. Bose turabazirikana. Abanyamwurire bahuriye ahirengeye, n'abavuye Rubona, Mabare nawe, Ibicumbi, Gahengeri na Nzige n'ahandi,
bateraniye ku musozi wa Murire baze gupfukama bahangana n'abishi baboye nta wundi buhungiro birwanaho biyemeza kuba intwari barwanya ibitero abagabo batanga inama abasore bararwana abana barwanisha amabuye batsimbura ababisha abasigiye isomo batazibagirwa icyo gihe abishi babonye bibakomereye bahuruza intaganyirwa z'imihanda yose n'abasirikare b'abajebe babatiza umurindi amabuye arwana n'abafite imbunda n'amagerenade ku ya 18 Mata baragamburuzwa baricwa abarokotse ubwicanyi uwo munsi berekeza Gishari na Munyaga n'abagiye Nkamba na Ruramira bazi ko basanganiye inkotanyi baza kwicirwayo abo bose tuzahora tubibuka Murire wahuriweho n'abaturutse hirya no hino bakicwa abakuvuka n'inshuti tubahoza ku mutima jenoside y'abadutwaye ntigasubire kongera kubaho ukundi. Twibuka imiryango yazimye abo ku gasozi ka Karambi, twibuka Rutebuka Etienne n'umugore n'abana 6, Bagahutu Fulgence n'umugore n'abana 2, Bagabo n'umugore n'abana, kwa Muhororo n'umugore n'abana 2, kwa Nkurikinka Claver alias Mpotere n'umugore n'abana 2, kwa Munyankindi n'umugore n'abana. Aho bose tuzabahoza ku mutima. Mu Gaseke twibuka umuryango w'Abahigi n'umugore n'abana 4, umuryango wa Nkinga Muheto Damien n'umugore n'abana, umuryango wa Masengesho n'umuryango wa Butera n'umugore n'abana 4. Mu Rudashya twibuka umuryango wa Rwabicoka Elias n'umugore n'abana, n'umuryango wa Shinga Muheto n'umugore we. Aho bose tuzabahoza ku mutima. Ku Gasozi ka Mwuriro twibuka umuryango wa Rupangu Vitali, wa Rwambaraga Ladislas n'abana 5, n'umuryango wa Shimimana Petero n'umugore we n'abana 4. Aho bose tuzahora tubibuka. Kabuye twibuka umuryango wa Damasi, wa Matafari n'umugore n'abana. Aho bose turabazirikana. Ku Gasozi ka Bicumbi twibuka Rutera na Bernard n'umugore n'abana 2, Bamusabira n'umugore n'abana, Kananga n'umugore n'abana. Ku Gasozi ka Rubona twibuka umuryango wa Gasana Kaliste n'umugore n'abana 2, turibuka umuryango wa Burasanzwe n'umugore we n'umwana, umuryango wa Sezikiye n'umugore n'abana, umuryango wa Ndayambaje François n'umuryango wa Nkurunziza umugore n'umwana wabo. Tuzahora tubibuka. Ku Gasozi ka Mabare twibuka umuryango wa Rubanguka Edouard n'umugore n'abana 5, umuryango wa Mugiraneza Celestin n'umugore n'abana 4, umuryango wa Budeyi Alphonse n'umugore n'abana 5, n'umuryango wa Kimonyo Gervais n'umugore n'abana 4. Aho bose tuzabahoza ku mutima. Abenshi babonye akaga gakomeye, hiciwe ababyeyi, hicirwa n'abana, abakuru n'abato n'inshuti baratsemba, abasore n'inkumi, mizero y'imiryango. Ku
gasozi kamurire kagushije ishyano turibuka abacu baguye baraje ya Gashara niya Cyoha nayo yadutwaye abatabarika mu ntoki n'imisarani hirya no hino Shapeli ya Kabuya no ku musigiti w'Imabare aho hose hatikiriye imfura zacu Imana ya Gishari yaguye benshi Munyagana Nkamba na Ruramira ntari aho hose tuzahora twibuka abacu twabuze tuzirikana zirya ntwari zahanganye n'abishi kugeza bambuze turabibuka Murire wahuriweho n'abaturutse hirya no hino bakicwa abakuvuka n'inshuti tubahoza ku mutima Jenoside y'abadutwaye ntigasubire kongera kubaho ukundi Imwurire turibuka ku nseba kundi ukize turazirikana kandi n'abari abarezi bacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi Irubona twibuka Karenzi Simone wari diregiteri Kayibanda Canesius Mutsinzi Etienne Bazasangwa Justin Gakwere Jean Bosco Yitaga Rudoneri aho hose turabibuka twibuka kandi abarimu Gatinuka Agustini n'uwaziga Philomene bigishaga muri Serayi Irubona aho bose tuzabahoza ku mutima turibuka bigishaga Imabare ari Busibomane Edouard na Sebushumba aho bose tuzabahoza ku mutima turibuka kandi abigishaga Inawe aribo Mwambari Agustini na Musonera Agustini Ndakebuka Alexandre na Gakwerere Tarsisi aho bose tuzabahoza ku mutima Kimazi turibuka Karwangwa Makire Karinijabo Mathias na Karinijabo Koreta turabibuka turazirikana kandi za ntwari ku rugamba rw'Imwurire aribo Karenzi Gido ari komanda y'urugamba abasore bo mu Bavara aribo Gatsinzi Siriro na Rusagara aho bose turabazirikana wa mukobwa Kirabirwa wabaye intwari Muvunyi Modeste Rutebuka Etienne Gapita na Burasanzwe we na Kumuntu n'abandi mwese mwari kuri urugamba Imana batuze mu murwa w'amahoro turibuka kandi ubutwari bw'abana batundaga mu biyo kurwanisha n'abagore basengeraga urugamba aho bose ntituzabibagirwa mureke tuzirikane kandi imiryango yazimye Imwurire twibuka umuryango wa Gasana Alfredi n'umuryango wa Serudonyora Antoine Munyagihanga turibuka umuyenzi w'umuryango we n'abo mu muryango wa Gasangwa Saveri turibuka umuryango wa Katabarwa André umuryango w'Umunyankindi Faustin n'umuryango wa Sebushumba Agustini n'umuryango wa Kabera Marcel aho bose turabibuka turibuka kandi umuryango wa Daniel wa Emmanuel Bigakomeye umuryango wa Kalisa Agustini Nirubona n'umuryango wa Sebushumba Tarsisi bitaga Bushagarira umuryango wa Mugabo Simoni Wirubona umuryango wa Gatahira Leonidas umuryango wa Gatambara Birusenye na Senkware Marius aho bose tuzahora tubibuka tuvuga kandi Ubimburamanzi Didasi Bikimbazi na Kabera Maurice Birubona na Gakire Edouard Birubona aho bose tuzabahoza ku mutima imiryango migari turibuka abega bo mu Gakomeye Imwurire abega b'Abahenda Kabuya abasinga b'Abamaragishyika b'Imabare n'abagunga b'Imwurire aho bose turabazirikana twibuka Abanyamanza n'Abaraza bo mu Rugarama rwa Gisanza ntituzibagirwa abacyaba bose bo mu Bushenyi bwa Mwurire nabo mu muryango w'Abana na Bisovu aho bose tuzabazirikana turashimira cyane ingabo z'Inkotanyi zaturokoye ntitwazima burundu
bishwe no kubura abawe icumbi na nawe n'agahenge mukomere abacu twabuze tuzabahoza ku mutima nyamara mwurire nubwo wabuze abawe nyamara nyakura amagi imbere tujya imbere abarusimbutse twese nk'inkirirato twe n'inshuti zacu twambare kugoza tuzakorana rugana amahoro mwavukijwe ubuzima tubuzwa kubahora ariko ntimwazimye kuko turacyariho turatwaza tujya imbere duhamije intego na za mfubyi zabaye abagabo n'abagore iwacu ni heza turabatuye murire wahuriweho n'abaturutse hirya no hino bakicwa abakuvuka n'inshuti tubahoza ku mutima jenoside y'abadutwaye ntigasubire kongera kubaho ukundi jenoside y'abadutwaye ntigasubire kongera kubaho ukundi